Hello, Máire. Yeah, siad go tríanana. Tá mar cuairtú Greg O'Donovan. Yeah, Americanach. Bhfuil sean be gúil sean sin? Ó, nach bhfuil. No, ní fáidir bheith. Gur míle mai had slán óir, slán. Trina. Se? Good, I'm to Craoladh. Le céir. Well, we make kind to Greg over breakfast. Oh. Yeah, we should give you Craoladh Ros le Barrett from Chocolate Enterprise. Well, you want just in lumsa? Well, kept me gorishi gulamach le Padre call. So? Well, not with Padre Farag, let's go phone. Tá, nach cuma duits. Brianna, tá oberlid an amsa. Can't chit-chat here all day. Oh. Hello, Agnes. Agnes. Hello, John. Fiach, what do Paul say in your heart? Rinne sé germa dar a chuid capri. No, ni achame ni go phone. Ach tam kinche gemische stick gunbird. John. Vi me geiste lat a cantle Katrina an sin. Now ni hast him weimse for fisrach. A céirte seo faoi Barris agus an Chocolate Enterprise. Oh, Americanach tá seo ar cuairt. Tá sim ag airgid de chuiristeach gnóchas de heise cinch. Oh, an níor tú lume. Nas tú, mai job in le fólar eisian. Well, ní is an, Agnes. Bar dit je ceiste chuir tú hain. Right. John, dúrthaid seo, de fáil, má fear. Fai mi sé eisi rís níos dédi. Yeah, tam cinche go mé. Well, I haven't calculated, Sheila. Come on, see, Glovis made the door. Not be immersion. You the job and chat can win. Hey, makes a change. Rubber talent. I got a afternoon. Well, we should go for the galore. Jack. Tom Shingan Sacht on the race, Yeah, the bit load that. Hey, the mechanic excited. I'll get you in cyber cafe for a cup of coffee while third line. I'm prefer mach the captain mach phone to Roman shin, I mean. All right, yeah, I'm into dollar. Slaughter hey. Hi, Jack. Benny, huh? Pulling off the tag. Chorud calculator some hints reach. Crumble summer. Paul, íntaach. Bhí mis just a stáisiún ar de lorug, rinne me capri chuit, mar nach mai tú na hir doáile den lón. Agnes, gur mágad, ach ní ráin gáta sin. Níor tú lume. Bhé tá bheith sáile go sé clog. Fu me pí a jazz marchó le a hain dinne. Oh, Paul, fan. Bhí sa cant le seán níos lúisi, agus dúirt sé go bhfuil Americán a hart, a bheits ag gen of investment in an áitiú. Come on. In míl rebéidir? Well, bhí sa cappa. Béidir go bhéad hása agal a bhí ana bhleistíomh a chaní fin just ganmh seo. Well, Agnes, níl sagam, níl an seoig hearsay, tasad, agus, well, níl an agam Aaron Jean an tagalh, agus ar a gúid sin. Ba mission an ála amach, mai me fáil ba fosta reis. sé tosaní mis bhí ceap bhíh déanamh an investigative journalism hartna seo. Is muoineh má hain, a caiim me leabhar sláigh na dúspáile. Ha! Laura Michelet. Oh, no, Jenna mis sé, okay? Ma fair. Bobby, we'll return sure. Yeah, bhí sin seoní slú a chúis bháile, níor sé gartal go róá. Okay, fine. Go mágad. Who's Paddy? Hello. Give it to Robbie. Come on, wash it in. Okay. Edward Webb. Yeah, a cup of coffee, let the hand. Right out, come right up. And we'll crack a bit of. Dream on. Crack a bit with hen. Sin tá atá le Russman. Crack me yourself, I'm sure sin. Well, not some fish in it. The mechanic design need talent or doya call it sistapa. Oh. It's one of the evidence, Sheila. Oh well, Kai didn't you heart and show kill your at the end. Oh, that's some good be macaron caught a show dollar at the practical. You're all much more in for fashion so far. Be careful, lucky to run hints so Sheila machine. Oh well, the head start to come to laugh all these things. Head start all right. No, she don't get my hammer shirkus on camera net. Right. Good my good. Slán. Only be careful the space tracker real to she ítach má. Yeah, my shop in the clay show, much Robbie. Oh, that's funny, Miss Ditch. Oh, no. Thanks a million. Right. Can show be? Yeah. Can you do Realistic. Sure. Na gaiste go dóir seo le business arachtáil. Níl me a task point on your concentration or image. Passing on my expertise, Mum. Bína tatrigiano. Well, but ceartis the coach expertise a year or the ella. Fécar a gum at her not seo. Cabal Rita could be. Jeremy already ran for the all-in shopper. Eileen, bhí me do lorug.
Ag smuoine bhar agla bhíana leis an Americánach sin atá gur airgad is seacha John Scoláte. Well, is just an rud duine ag cinnte eáil ag úsáid initiative. Fu mé breis ólas faoi. Morga. Hey, got you get off. I got you seo. Scala the Hunt Freddy Victor. Oh, wow. Kamikaze Lovers, Astral Climax, Camp Caper. Big is beautiful, lunar love, tropical triangle. 3.5 weeks, like a shot on the star, gulp fiction. Go, Freddy Victor. Seagums on the rocks, please. Ní téin. Come Jack Daniels ag ní bheith ag inde friocht. Ó, bés am a difficinse. Bé fi is go gomas. Níor mecha mar go acín. Hí me gur is America hu. Se. Dála mé géire go blianta gan most. Wel maithú, tá gaelig ar dóigad, níos fearna go leor daoine. Fáilte rút gur as do rún. Greg O'Donovan. Mi sé taig ún ar an ffob. Se bhí héin, Angela. Cí mo teite. Went to see the better too. No, ní hé. Greg. Oh, Greg, bhí me do lorga rinter seachtain ar fád. Look, Eddie meiste chu seach. An má bhí tusa cappa go taidir do le idir me héananig peidir ó bhí tú mícheart an sin. Níl peidir a fannach le nu go dtí go neabre seo díach le bhean móra sinna méid. A caiim adbal. Go danig me go Ros rúne tusaig. Sunna hanig me tú héana agus pedal chéad well. Bhí mé rud bug a rational, I guess. Tas agus pedal. Nuair smítí mer nes just cinnal dé nóisian amaide go bhíam. Tá sé jazzú ag le rís go tún. Ach, steach. Head hand already a bubble Ros room. Give me loads of backup here. Ah, Katrina. Eileen, Paul. Right. Shut Carlum, Greg O'Donovan as Boston. Good. James Tasha, tá sé jazz buileidir. Chula me go leor futsa Eileen nó Katrina anseo. Oh, Katrina. Tá fáilte ród. Tá mar sin seo mar anadí don IABA. Irish American Businessmen's Association. Tá mar sin seo le airgad an éistú Johnscoile Ros na rút. Eileen, bhí me sé cappa go an aglah le Greg mai óla a chudáibre. Cinnte Katrina. Bheir sé sin ansamúl. Well, right, feic me ní stearní se cámuid an aglah sin agru. Slán. Gur maigad é, slá. Slán. Eileen, catá do le dúir se lomsa go deach am an taglah sin íana. Dúirt. Ach tá Katrina ag fáil ré go mai leis na ceappa. Nothing personal. So we Astral Climax, Lunar Love, Hell Bent on Revenge. That's the cé te le fest with the scunnen so. Bottoms up. Brenna lads, tún scéil se blitig mági. Fágan. Robbie, be cup of coffee agam na dó agus capra mat céanna. All right, nílach salad. Yeah, so. Right. Okay, seriously lads, tá síle ionntach ar net. An credfa Gulp Fiction and dog. Did I have to miss she said? What? Right. Well, Sean. Tá camart go to gobert go cruel. Nothing I can't handle, Yvonne, for my good. Said your well lumps of a gober go am shan chned. Níl mi sé ag obair do Eileen, ach le Eileen. Cormas deach na cuid or the hain. Right. Ca go dedicated mission. You could let you know. Hi. Hi, Yvonne. Be herbal tea comes the rosy mush the hole. Right. Well? Howdy. Riblo maggot? Oh, the usual. Dull. God. Ein scale ele. No, Neil. Fontaine. Any excitement there in school? Well, tan cuma an scale na full guys ro valish no Connors the gebale. Vi rentas land the yellow magafu er skullinuf. All right. Is stolem o mere ha klost kom megar an tige rogent. God, not verleden the yet ni yenf doif. Kad sto het gert me yenf. Sílim a ceirta sin ágáil. Beidir nach bhfuil cabhraí taistil ufa. Well, is féidir sa carúla ar scoil thosagat. Béir go gartam leir leis an bríomhíidir mórach agus é chuir nólas bheith catá dul ar aig. Yeah. All right, Tom. John Fisher in Gararua. I got a fair lace and we're not pinchas. Oh, well. Sail of E. Fuck on, so fridge, Martosh Airways.
Agus ceidir na Jack a fan le. Bit of this, bit of that, you know? Ar óta gin cantalín No, ní ra. Fuú amach seachtain ó hin go leatsa an teach sin. Tás agam ach tastin reins amawam le smaoinar se is decision móra. Well, tá ceappa go raibh leor am agat hanna féin. Tá pedi agus rite ag fanna a chinú. Catú rud a chin siadna. Gan well, díl an sean teach sin an NMG. Ní féidir omsa bheith siú gon verta gan I gcónaí. Fam sin nuair kinda ar an dálas ans tusas de chuid stupid photography jobs. Tá bron an bheith ho cantalach sinach. Tá mé chríomhristíigh an opair sin. Tás agam tá. Tás agam. Agus ru deile. Cur má cuir náid se, okay? Chud cumra bhín sin há. Fada. Bhí me a chuú ní slúteach bhí mention a rodéile tá. Gote sios bí joid. Ní bheith. Ní bheith. Sí, den Jeffrey Tom. In scéal ó Chris Barrett. No, níor sé deang bhfuilm. A bhí me den asmí nuair sin ní dóilm gur neisteach ba. No, ní intíim letin sin na fada. Go dtí go deanna mé minsta ar cibí táiscin sa tuige. Gós chu scáte mai a fa, agus sofraí am na bulla di chéile. Nuair a lóra mé leis be mé abalta mention a dhéanú sús mar as ceart. Agus ní bhí me riomh contacte faoin na rudí seo. Tá mé gar an áit le Chris Barrett. Hello, Chris. Tá rega Donovan gar an áit le Luas. OK. Máireach an seotí haig am lóin. Fine. Tá chuir rud sacraí am le am lóin am máireach seo. Come on. Ca méach tanis. Stáig úr se bhil bulla le na bhean móra. So, bain áras an hín na nacht. Iam, dat is hier een scha. Met de wissel smaalietje. Sterk, wel sterk. Wie me gaat een beetje geloren la mama. Liam, waar je de eerste wacht niet de wensje en germ ek al. Ach, taaitje. Te mijn kindje go. Zo. Kurgleer gaan. Liam. Ja, dat dan mag wees het bistje nog wat meer nog liefst maar. Didn't get extension that powder. Suppose it's good night then. Hannig mé gur Austin bag jazz tí mu in balle. Bet go meh lit bar acu. Terrible, Madden, Eileen, Paul, Kechulchif. Well, Katrina, you had us worried there. Cap me bedjin ac roedd the Shah Corby. Oh, Eileen, Tossa, Misha, a goony reliable. Tossa, reliable? No. Agus Terrible, Madden, Loch Deishtachta, is Misha Katrina ni lidan. Tá fógan seo ó Mícheál Óg McGee. Fear man éiste nó bhfuil ferm tríoch áchraige. Bháilis bolla le ban nó bhfuil fun pósara. Mas mín le éhráil, glíisteach an seo ar 9 3 náid a 7 náid. Agus an is bei písiciol de tseanni bhíhall agus go do rágheal cébí cé héin. Eileen, bhí ad glúcha churéid, tílach sé sin rutse. Tá rud an níos fála den agam san a bheith grichinniu fir. Am wel tá de gent agad ar an clásin mar jalar Freddie Victor. Ja, bij mijn kastle de meeste daaier bal gaan tiloles al de maag van de kuts eibre. Jal toe go me sé anna himol. O Eileen bij a beetje aan de hemel ervaad. Tá súl agam go mai, Katrina. Ja, go slosta go sglir horaig. Be sé mála dik fasta. Is aan tún het altijd daar geleden gebeurd. Ze is een maar niks zesde. Oh, dat doet zin. Ik moet die kappen aan doen, daar gaan we. Moet me maar sjoel, ik ben Martin Koalens. Oh, moet je?
Wat doe je daar maar nog weg? Kom maar eens. Wat je met de breakfast? Koffie doet het al. Je ziet me dat is maar gaan. Wat moet niet gaan? Ik heb... Zie dan gemeen Margus en kreeg niet aan menu. Ten mij kassen lekker sparen gaan loon. Mas mij net heglet had dus ja. Ben met je chat hebben je een gezin tanya met haar. Tí haig no ní chasí me liv 7 bar donna always see eye to eye. Well, hier mij gewaide de wenschen de hebben de alles voor chocolate. Tá bron am Greg kan me émacht. Maar was je dat bij me ja? Ta aan inte så om John Skriver går man känner på vad radio football är kan man hjälpa. Right. Fiber bit. As er connacht yr east white and you, and I try smat an artig. Het is wel goed. En dan heb je hem die al. Dan weet je toch dat de canaries dat je mee daar gedaan moet. Canaries moon. Mihal, could you guy me knob a brushy shawly gienu? Dana, wat als je begint west hebben, kan je daar leiden gedaan. En dan moet je genu color ik het leven bjaar, na lorsten. Het is wel goed. Na hebben we met goblin nog left halt sorry. Sorry. Dan maar leg gewoon de daar leiden gedaan hier. Nog maar. Shot door machine. Go kai kadel ha jelly get low immersion. He could measure hoe je stjäla ransom kan. Het is gewoon hop op en gaan op zo. Je tar nog weet het. Han med bollen is distributor nu nacht. Snap jag nog vet du bollen så babblar. Det är med att jag an taucht det hemma. Men i den kan hör nu så för där var det inte. Oh, top class restaurant, oh Tesco. Oh, håller med det counter in hand då. Nice. Margaret. Jack, ta så går en sketch jag sa Kiri om han är fin. Jag har gått och fara Jack och sen kan ta in jag. Tom. Ta på en bra måste try det. Projekt jag har. Vad sa de så? Jag var en dag det jag med lätt. Ta så god sen. Att ta nog så mar vrå willen orin. Katta det inte i sås. Det var fel att jag kom så att färdigt rite. Okej, basis. Ta Jack. Pero delen skotse. Maris Craoladh. Vad som kan han Greg åt någon raid? Ni kluar då. Ni ranch heter. Kan jag mach sexa. Well. Har ik mijn dad raid. Ha? Tasha de vissar. Kunde vi inte köra med just med kinta nach hole khanet. Vanessa! I will to fight it. Oh, Mr. Chris, dat doet ik hier heen. Uair. Dag maar plek hier, go lo maiden. Maar naar hastig goimsje vannacht de hille. Gaan feiler asher, kjun khoni rasnarum. En uit is anaf. Is het toch? En zo maar geen. Vanessa, gus taai hier hoos wat tot ger koen. Ach, jou dag moord zo, ja, je niet wat die fresh Greg out dan wanneer wissar. Is je kind je? Ach, je wonder geen meer naar kom. Dan met ook als je die heiger bal. Ik ga loon. En er toe dan. Hey, ma. Wat je weer school? No, voor mijn heen Jason Cooper last year. Give her. So she is. Wat is het zijn nou dat kind? Neil, duur maar jaar gewoon met ik fuck al rusten. Kijk door zijn laat. No one. Ach, dat is aan gemai. Maar door je daddy lum gegaan met een chachagel. Emma, tell my kind in I don't really mind leaving Rusten that much, Jack. But I'll really miss you. Zeg, vind me picture right. Sin sean Jack an sin leis taifota. Sin misha ag sin tusa. It's so you won't forget me, Jack. Emma, no be bored for you. Be cholle hort tau, ta mai keintia. Ta ma cholle kastel de war trononos ta mus kana sha hokru, okay?
Tamisha. Oh, thank you very much for agreeing to see me. It's so good of you to give up so much of your time. It's a pleasure, I am sure. Well, would you like a drink? A glass of red wine would be lovely, thank you. Háglann fin dearg mar tal Angela. Hi, Feather. Go chat Leila. Gaile. Camera the toilet. Huh? Well, mag tú nágal night gin tell nacht. Well, you know, begom lum tot nach. Well, tá cordie tíocht am lei seniors. Well, bwal am not van Romain. Cachlior ni van naïf chat. Na gal gi mocht reno. Bruno mis vision Feather. Could you mustache? Tau is. Well, back my ball chip. Back when you staring at it. So, Jim know what Chris Barton jog for? Neil. So, what kind of movies does Freddie Victor make? Freddie is a visionary. Everything he makes is spectacular. A visual accomplishment of great depth. You know, there are no words needed in Freddie's films. No words at all? Like silent movies? But every powerful image portrays to an audience more than words can ever communicate. Oh, I see. Well, what kind of images now, Demeter? Sensitive, sensual. Freddie is an artist. Oh, I see. Art movies. Yes, of course. Pass him another wine for Chris Barrett. You do the door away again. Maar ik middag gaan naar verder hoor, zo hou ik nog gedurige de moeilijk. Hello, Pather. And I shot Greg Donovan. It's me, Chris Barrett, Jim Stott. How much you find out on the Hinachlog? Check on you. Gaan hier een eentje dit. Ja, dat wist ik omse. Fak fin Socrucia. Grieger lo me le ban Feather. Maar niet nu. Feather? Doet me dat maar kan je gewoon. Schoon zet je. Hey Liam, your memory is going by. Me joined? Yeah, Guinness. Plenty Guinness, did Right. Hi Bernie, hi Yvonne. Hi. Sal sandwich mar sta hale. Bhaint gan é an seanú? No, trú meile me. Oh Bernie, tá má lora góra son ros narún. Berg me sa gut má tá énat fáile kís. Há sé zafra go leir te stas má go gaine gapa. Ja, vi sé go braun ví sa gobrun sa nach for san post is ros narún ní sé dúna na manécha. Agus go hálís le seánna nach chuní se bh se bra handileit. Well, tá sé sin an leis. Robbie. What said Willeen or some dollar kiss ros narún gaala? Oh, Captain Beijing and my cliché mayor, you'll get first call, right? Great. Grágad. Well, keep me ship. Sounds done. Now, tá mé lán tásta go raibh tú an anna híocht na bhaile an lón. Ní mallam ho écail, gé caparí gach lá. Garmaid, says níl me get a brew current. Don't worry, Gra. I'm enjoying myself. Dis bhfuil go leir an sinad. Cínte tá. Agus, ba me corráil le muck. By tú láidir, by tú sláintiúil. Oh, hello, Jack. Hi, Agnes. Bhí má hostí réitin sin neachú hartain. No, neacha, tariste. Castú le mania Paul, should they Jack Hayes? Chas, yeah. Anish, Rita, Van Gavekimage. And you on March, right? Creaking she go Lewis a cyber cafex. Ticana tagging she na walya dirach. Ach man will she sit tach, Bejik will she sit chupa. Gominnick find she na groceries nor at all la leaki. Oh, Maston will she nalye. No. She nan sahan. Grúine mágad, Agnes. Hánig si bhar éon sacrú faoin teach. No, Agnes, níor hánig. Feic me níos starna se bag, hey? Slán. Well, you're in the right company if you're investigating any stories in Rusnaroon. Sure, I hear them all. Agreed. Handball. Het na vacht met jongens, niet wist ik mam. Hallo. Als je de maag moet. Oh, niet gaan, dan begin ik. Heel moet je sterk. Ik zie het altijd moeilijk. Zo hier is. Ga je niet? Get me in my good. Call me Helen Nacht. Ja, kom mijn hart naar een couple of lawa.
Tá sé go uair? Hecha sin inis. Tá sé go lean aige san níoscaireacht. Sure na cinnte ggóil. Si aine a díala honna dehannaí an áirt. Fláán. Hey, Trianna, go ná? Hi, Anya. Seo just the scanline Freddie Victor from our internet. Oh. Agus tá sé pretty classy. 3.5 weeks. Gulp fiction. Seo ítach síle míle maid. Tá sé seo siúil. Fáidir ród. Sure na cinnte go bhíim si sin te get the talent annig go os na rúna an hefna. Nís a go deis an cruishaine. Ní féidir an fanna go dtí go bhhaid mé máid don hain agus hiúil an B&B sin. Á mór leis a flat hunting. Ó, go maigad. Síle héad a glasgow. Caim mé glóir chanál síos. Jack, céir tá tasta bhaid tam se go ihe? Tá brón ar míte tá an bhfuil sé dearnachach ó bhí man Johnny slóichas ní rud ar an beste. Aha. Well, bhí me géir aonsechaid. Na, tá me géir aonsechaid. Gur má caint le actionéine agus tá sé tíocht thart amárach le locha choir má ar a teach. Mu sé sin ceach lór? Céirt? Gon céad waine. Jack ní sé sin féráilte. Tá brón ar míte, just... Tá me géir na rudí seo thocrú chológus is féidir, ar bhatha líb se chomáilm hain. Bearlam gon strain sé a bit a bheith blúnaíocht thart ar heach. Well, níle dar a rá an mar caafan na rudí seo dhéanana agus sin sin. Maid an máid a chuirse? Sad cé tháinig méid dul is teas a teach béal doris. Jack Hayes agus actioníar na háite. More trouble at the ranch. Huh? Tila trod a faoi haach Jack fáric is dói. Agus siadain seomra saí. Nach léir sin. Tás an gáil sé seannach ní thug sé mór an le naí na suas. sé. Tá farstin ag bhrá sa teach seo. Tá na seomra leapan hústaide. Go mar sin go mar suas. Ig go mo chuile go ná te glána suas. Ní me gobarí agus, ní le cheáil le dina. An go gaim ar go te an tempting. Na be chéim lé bert, ben áit chu gláán le Christ. Úsáid ceartííanana ach an chuteil go láthá gasíal, is go gaiile út cíte. Cear go leor bhaach. Tá cínte, ce bheith chom. Tá chu láim sin sais seo cáir chu dginn. Á ní me gobaríine sinna fá. Agus tá sam nach chuil rudí éascart, go háirí le méhénas má mó gobar chu lá. Ní líam. Cim nach chun tú glucha dhéid. Tá
Chlasad go máice fannach me chu glucha éidirlí. Horta se bhór me agus ní me gur chríide buteach sin ríist. Mún spitin tuais seach, Beis ha tein bála, tici tú. Ach tá brón ar bham. Caim chotalíam. Chur míle maid a dhémasach an áte glána suas mo stór. Sin go go be gaile. Ní le testar bh téin. Ie, gur a gluchar éide. Caim me cuoine wasin stór. Cear go leor a slán in Silen. Slán. Jette! Jette! Well, seo a Greg O'Donovan a tháinig an bailachar fad as an stáit aontaí a Verica chun airigid an neisún seo a ggólacht éidirnach. Céad míle fáiltrót go héir na Greg. Gur maigad níl áil ar dónas fáinine a bhéine an seo an leant an glas na hhéir. So, rotúríomhann seo hána Greg? Uair amháinú a bhí mi níos áige. Ach tá mé cinse go mé méid teach ará se bháid níos minic go dtíon tírálann seo. Leidir me gimachtíí an meú chuir sí gáil. Tá sí mú fachtar mus, sí go scioptarach teappain. Go me machchad ar a scúil beidir go gas an lé mar óíos Tás an me caiint le. Áráid. Sí am chun máid a bhac. Áráid. Wamu! Bwylio. I'n ceart ar fad at y stór, bwychiart am gwychor ar ddiaid. Cydefyd chai trína. Agus céir a thugann seo go ras na rúna? Staidir féidir ach a Johnscoil a bhís a bhainúin seo. Táid cinse gnéir go mai leis an Johnscoil seo. Bé mé héana gom sa chumrádaí sásta airgad a chuir teas an nobar, má a bíon rudí amá. Nítas ar behé gur go trína gur an agal bhíon le Greg. What a technique. Bhíine agaí Greg O'Donovan a tháinig an seo as Boston Verica chun airigúin eistún seo a ras na rún, agus inis ba písa ceolainn. Ali, tá me anhuiochtíad asach de bhecha má go Jason Screamer. Cairú go mórlam. Tá me faoi bhrú faoi láthir. It was nothing really rít, agus lenaí anna gheasa sehiad. Speiceach go bhéach scoláirí Craoladh ar agus na múntúirí mata decrochtaí chuig go bailile tá sé sin anna hóchtach. Well, gur míle má head. Rís lisa má bhíon éon chabhra le tastáid bhein beásás de cúna bh thuirtait. Díra can far bhí wem. Bhí me do chuid an slúcha? Did I? Well, tá cardam chuid na agarthir an Connemara Journal. Is tá si smuoinú a Green Grafad ar Austin. Go lá amsire. Ceapam si go mé tá sa díra ceart an fast sin. Sin deasach leis dead? A mé sim agad sa fast. Is a gom fós. Mas mai lad sa roi mé criniuadr of Amorach. Tóg da portfolio lad. Aber maidin Amorach ag a hénjeag, me sé sin calculóidite. Okay, mar sin. Kom mai, kom mai. Slán. Slán. Dífa sin, 6 minút. Go glachas dám, na bhfuil dhéanís fála go bzina déanú na fanad háit san nuair. Well, ní me go le gobar inniu. No, camera gúil brón arm fin láine áine. Tás am nach chuil tádal ar muinte na lentaí seach opus. Ach, ní le neart mar sin. Ní muidir cá mo be le chéile le rudí eile gionú. So, bhí me smuoinú, bhhaile go leisteach gaile nus ag méitnaí. Well, déach mu grím le nícheáile na dhí agus trónún chaile chéile. Bete sin go déas. Adas na mé muidir go go bíal an éisc. Okay, it's a deal. Ime mu dinis. Hey, caiimir sem dé darú?
Cén dochar, tuair me lift tíosa nach bhfuil a chloig fósa. Míle maithe. Well, sinna a bhil mí gin áta fin teach, ach a seola me trúscáil scrífa níos crunne chugad an teachtain seo gin mar sin. Right. Chilór? Slán go fáil mar sin? Go míle maithe. Go máta héana Míle maithe. Fáilte ró. Slán. Slán. Chuige bhíle an teach sin. Tí sin price á bhaidteach. Yes, dóigh ba. So? Ní lána just gorág sé Jack an teach sin agamsa agus well bhealach fáin lig an síos chuúir na chuúir an teach sin do gan. Ní fé há. Se tá an teach sin a bhádra bhór gúine. Yes, dóigh ba. Chun fiúne rá ní maiile an tapins fer san áit sin. Chun sé creathram. Tom. Hol is fear gom. Ní rá árbéir an sa teach sin. Tantána seir nachha? Ja. Agus tumad an seoras na rún le chéile? Well, ní bheh muidir ros na rún ach gur bhog muid amachchas a teach sin. An chuimna tú héana agus rúte? Don't mention the war. Rain cuma. Smáile man teach na bhfuil muid inis. Pellan segan. Agus dealach teach sin Jack a bhhaid níos fear a chlád. Yes, dóigh go an ceartad. Séintach mór áráid. So, túirí tú in héadrád a fedi agus rúte. Mátá a gáil. Má táma a díal le padí agus rútas dóigh gomach cearcha méile níos réisanta? Tá siad gaolta am after all. Se, búna méis bógus. Má go leor. Ó, cá mé Angela íoch le hinna ceparí. Angela, háis go a gáilgáid nach bhfuil? Ó, téfán. Fóla an scéal faoinna techa Jack coáirtachas. Tá mé an tásta go bhar tú chum na féine de. Mé cinnte go bina heastó sean Jack bocht. Me se nach déile hanam na mar. Amen. Agus bhfuil éon túirí mead céad a dhéana se bheith sin techanis. Tá sé intach mór nach bhfuil. Na bhfuil éit go héanaí tá mór fás. Well, má tá sé be cuatú duine cintenis le na thugáil de bhúr láha mar a ddérá. Seans go nach síamsa mar a dhéana. Tá sa muid B&B, ach sé mar chahaim sé ag Angela. Na bhfuil go leor leis an uagam sa hanna. Siad na lábh díomhaoinecha a dhéanas obair i deáil Angela. Gur míle maithe haig ach níléon spéisial an teach íal. Sláis. Sláin. Go dé faoi tar siúil ógadsa. Angela, is tú a bheith. Agus ba cheart takeíocht i thuirte a gcónaí. Is ar bhhail leatsa a dhéanam se nó a dí seo. Yeah, John Kinche. Tag him up. Feck mar ball machine. Slán. Tá dadí sig Bob. Góla ríist stói. Dúir sé de convert an síos le necha. Fé tú héine gáil síos an amach, ní mis gáil síos. Ach, tá sé gur an lár leat sa bhama. Cé fan nach dagan te háart an se le lás le an líom mar sin. Ach, mám. Réanna líam. Sin de chorad is táhacht é sílan sin. Bí cínte ó sin. Ní hé, ní tú chance bech ó bhama. A leid mar nion tú go téine. Din omsa. Agus tá cinnte go mééis sé sin arás. Má go leor? Dubbe sé sin go maiid. Gur míle maigad. Inis. Go le scéalacha tachan asala Slán go fóin. Right. Ket bhfuil go íonna leis amach sin. Tá me gurína sochaí seo chríichnú go lús a heaglam was fallás náteo. Tá dátaim an nachtása. Ja, tá tú líon becha steachú te bhádú skipa. Ní cheappa go cheart an air go dúirteúra. Ní thosta mé. Tá measta go me do chola fada. Ach an tam seo sílam go an ceart am héin. Nes ní me gurí lós ní smófa seo. Ja. Go ahead. Bhfuil dúirt me léoch. Ní go sí.
Sin deirelumm sa mar. Ní a bhain sinna gar a látam sa níos mó. Ní ha, bhí sé gar a bheith gluachart ar báil. Líam ní tlocharás. Níl, tír siarm... Aha, ní a bhain sinna gar na séceáil sa teach níos mó sin. Chaidir? Beidir chaile, bepan tile. Má pís a hána bhí an dechan India. Beidir, ról mu díoha. Beidir chaite leo. Ní bheith. Angela, pan mháin tan sin na gáil eána. Mas tú cén fá daín teachchéan de chumór sin le taig. Tá téach mór nach chu? Tá sé géirí B&B chus nó dúirte? Níl cíar be lei sin. Well, beidir go sé tíntar se fé rachtál pub. Tá bair breis am a hors gom chun smaoin ar se. Ba dhéanaan tú cinenne lecha mé leis rémó. Tá agam just... Catú hiiscin ar bháil go me chéan eile deachchéan de a chuhaintar hain. Ach tá an teige ag taig. Idir an eile agus an fálaí foiilteach mar deara. Tá sé ráitead. Bres hij van gauwverder. Ben jij begonnen? Zo recht niet gaat er niet uit de muziek. Heel leuk. Heel leuk. Om was ze verder? Je moet potjes. Ja, maar. Hij heeft potjes houden, dan maar. Hij is verplicht. Hij heeft potjes houden, dan maar. Die moet je zo. Ja. Verder? Ik heb potjes houden, dan maar. Vamos. Vamos. Je rent los de vraag. Ja, dat is de waarde. Ja, dat doen we af, die gaat hier helemaal zo wat. No, hoi. Hoe zei Kevin schön? Hoe zei Kevin schön? Ja, dat is het, ja. Maklis. Katrina. Fan tamma bugella. Oh, niet me. Please. No, come agel wie aan de barriers er mazen. Lukt met je nog aan een kamemocht. Ach, Sean Ladger naar de hele. Hij let een agel wie aan de laarbieren. Ben me je een meter noemen. Ja, ik kunt wie barriers. Korkliach, hè. Maar wil je gaan toen agel lusje maren? Oké. Hallo, Eileen. Je bent me dan echt stekker mazen. Ach, dat is een studio uit lager reisje. Ja, wel, dit is niet in de morgen. Dat met zien, ze regent hem aan lauwert. Oh, ta bronarm sinna clistal. Bekad dit go like a doctor. Wel, ta me kan zierig een zin in de Eileen. Spijt me nagels niet in de morgen, niet lebaars. A kada je nem imagine in you. Wel, ta klaar heeft haft en zin nam le mooi niet in. Voor brisje na balti. Ik brisje kajay? Ik brisje na balti. Aglev le mooi niet in voor de kustante kneesula. Gaben ta gumeisje sin first nach de klaar imagine. Oh yeah, Eileen. It's really waking people up. Go le scéalach. Tá an lerug Katrina níle dain, Tá agalah le déanamh go mné. Mr. Barrett. Ta bronarm ach ta Katrina chin. Ach bei Paul in seo sást an agla bhí anú leat. Paul, seo Chris Barrett. Tá cheanscnamh seachláide ag fáil an eisteocht an TIABA. Tá sagad? Tá cínte. Rád cup an cafan or dagan sola Jim de Texas studio. Ach, go mí agad. Le ríse? Oh no, be me se táha. Péhíonn san bháistear a nó for é. Gnáir liv. Síle, nach go tusa a hí goú imagine make-up an anha. Sí, an taimil for veteran dal no go dig leat an lách ilig a chahad se leba. At this stage, that's even boring. Harry and the Nolan on my hand. It's gotta be fun work at the show. Yeah? From a shower and then to let her imagine. Oh. Milry. The multinational company Milry has had to dismantle. Chris. What is it? Has had to dismantle its Polish operation due to financial difficulties. That's great stuff, Sheila. Serves them right, huh? I tell you, that has made my day. It was Shin Jackers and not sure. Yeah, that's a good. Slán. You got your imagine?
Well, hain tú in réiteach a Craoladh Tom, ceap mar gur hiic tú go rá runún beag ama testa bham na méid líana sús. Well, beag sé éascí iad raig an teise go ige. Ní bheag pedí na rítain an tíocht an éise go sin. Is cumlum, Tom, tá má gailta le siúil agus snéile taig. Tá ceart a goach. Ach táda. Ní me gar lá fú seána seocha. Agad í bhart a brónar. Tá sé go má gon sa bheith imeach a réint. Tá tá léiste suas. Cáil tá gáil? Den na banní babies. Canary that. Agad. Tom. Bye. Bys sim mór agad an, fi mis ionach sásta le gach jobbar in isio dúla. Hello, Eileen. Agnes. Hello. Na gran tagala bhar ina Paul Sanier maidin har bar. Fi sé camasach. Sian rud is far a chula mé a radio phobal Ros narún a riamh, Eileen. Bhín clárach iontacha ar siúla gan a gcónaí Agnes. Tom. Eileen. Manager Chewaltoch. Go mai. Tom, seo Richard O'Tuhi agur hor an Connemara Journal. Tom Doherty. Richard Chewaltoch. Má go leor gur mí maithagad. Is bráilm búlaide, chul me fút, Tom. Ó, go bra. Raham just Jack tí haig, be sé ciúna an amseach an máid. Ínta, gur mí maithagad. Súlagam gur hogtún portfolio Ja, now, hog, Tom. chuil rud an seagam. Trina. Níana mé jamar ar an táach leithmu se chéile. Bhí chunne mé go mór sin an íon. Bhí am ítacham sa freisin gré. Ní bhfuil mé le bannar bí riomh a bhí cosan. Well, sin rud mai beter. No, ní ha. An tan táach chaim neatsan, níos támatí na rud a bíal. Craig, is er regent an dom. Bhín bimach go cranky sin ar maidin. Ní tú héine sin. Áine go leora go má. Bhfuil fusta. Bhfuil mé an gáile. Seo. Bhfuil mé bonchún na scoil. Craig. Bhil an begaile seo go ní áras. Craig, she go home. Ní mé grégal a ráist America don cúga gan. Tá muid anhuiochttí taach do méidir taidíon tadhib. No hafar sé. Céimar tá géirí lob? Well, tá sé tíis socrú síos anna bheithanna sé stom gin ina cúpla lá síras an anna bheithastóibh. Well, tá muid go mór faoi chaimíad. Níl bhuis ná bhí osram bheith ob a Craoladh. Bain tú sástas chodéibre nach mainan? Camerránis gnénim táach rian. Ní bhain sástan é an fóstaile. Ach an taon decrocht atá gom fel áhar ná bhfuil mim reachtan stig sa chaile agus a gobar an sothar rastarún so níl se asúla éair. Cá mé áta mo chutéine há timp fá gantar sa go lua. Jé, tá sé táhachtach go rinne a chud spás héine bheithiige. Tééis an taiste goléireá díanta gom cheappas go me chá féidirm socrú sí san é á te bháin. Ach stóil níos go bhfuil chud am wanderlas nó an fáinsúla mé gom. Braham mhaim dúsán an taistil ach fós éana níos camerará go bhfuil chum sásta bheith lonhéna á te bháin. Si an bhairt. Stocha go ag fá sé sin thar daine ar behéile. Agus le clán óg, cai go bhfuil sé bhd ar níos íocra bheith socrthaí síos gandá téine bheith agad. Ó, nach bhfuil sam. Tá sé táhachtach go rinne chuid préomh chu chuir náid cinint, ámar cinint. Well inis, má lachan tú leis an post ó agus tásúla agam go ngnaci, a bhétá tosnú chollua agus is féidir. Jétan, ach níl mé cinnti. Bhfuil éon rud é chorásteid, an páid na húranta, cé tá chorásteid? Bhfuil ní lena gur háda sé chó tabann sin. Well, ghlach dám, túra mé cúig nóméideid. Stoigh gúil se go magam é a thógáil. Á, má bheith, ítach. Taig. Tunta bheith Aní ha leach cheam mo se dala. Well, gur míle maithagad agus feici mé thuin sa job go luúar maidin, caithe mi sé go le rá. Bhfuil é sacrútean a fósaí mar eála i teach. Aní. Cuir teir go leis a fócaach. An deach seárams. Slán níos, feici mé. Slán, just bhfuil leat.
Bunny baby? Agarón chun mé John. Tá sé éis pusa ofá. Agus? Was pus mai hé Jack. Bhfuil tú treis lecha leis? Tá. Tá mé sé. Cén fan ar insta go má? A bin na téanú nó chuna tú wem. An é nach trustan tú má. Bhfuil ví sugum nach mé hásásta dá dógan é. Too bloody right. Ceir faoin ringlóid sin a bhí ad bheith art photographer. Yeah, bhfuil tá bringlóidí agus bringlóidí an Jack. A cá duine gan an teise go is séú. Tá brona. Yeah, me too. Tá má gáil hart réite ag gáil trúna. Ó, tá sé sin go tip má Jack. Be ceann eile am a dosachta. Brian misní mar a dira. Tá sam, a tuair sé takeí chum. Bhfuil gof mé hé leit má tá takeí. No, Tom. Thanks. Seo rud a chas mé dhéanam liom hain. Well, nála chéad go éad imacht, gan sáí rois. Na mé cinnti diam nach me te soch sober le me einach dal réanús. Nach am mosta baba tá sé sin cholí gól an neannach le nach tsenvit. Ach bhí sé mí hásta, sinna méid bhama. Mí hásta. Manam go mím sem mé hén mí hásta. Má tá hé nach bit me mach sa baba gól cholí vitad. Erin se bhhaú, sinna rud a dúirtelam. Wa ní rúte tá an tóirtin dom silia. Ní hánig sé hartúhain leis rud a phléilam na táda. Ach, Ach, ceir a héna liam. Níor ní sé dhéirecht chá leid a hecht an seo le láslams faoi hada. Agus céimfá go gaim mis choile a leannacht ar fudú bhaile. Céim fá go gaim únteach íonach go main. Ach ceap se nach mar chéim fáilú a bh sinna méid. Breanna liam. Tá mo chlagin á scoilte. Cha me ir i leap. Breanna liam. Cúisteach an arning bordig sa tíar má fér. Hello, Sarah. Good morning, Steve. Ní agus sin am cabhfuil siochan iad. Scha me tín seo héí bheit gar a lát lésa. Brenna, ní si gar a súla legan tá go deoid ríist. Agus sin. Bhfuil léamuiste, Sarah. Mar sé sin amach níos slóise. Dúirtum litir sin uair, Sarah, mar se le heile. Aga má? Céad an teo? Ní ros sé na builais. Sin a réin me caiinte, bhí me súl. Óid i bhenai, me stoidir chuidir go deola seo. Eileen. Má caiinte? An girl out there for an algorithm when you Paul and Mr. Barris. Sha? Well, that was my idea. Vi mishi gera yuna. I organised the whole thing. Ach, vi tu chin, Katrina. Could you do chin, doctor? Well, I have a business to run, Katrina. Vi Paul and Charmagin agus vi sástan agla vi yeno. Ismail dini marsin. Dini professionta. Could you mata iri lat lishin scale fui Freddie Victor? Oh, come on. For me, it's all this lahana fi Freddie Victor. Should list it up with scunon. Ian tak simul. Leonard the gabber ar scale show, Katrina. Come na scale, tá mar rud big mal. Tis calculor, be me caiise Katrina cabi. Well, I guess you'll let their mads and nuggets and rings to bars. Oh, no. Craoladh? Well, I want a cup of tea, huh? Beidir gur cafe tá testal way. Ceir tá wete, Jack? Lá me leis sin sinnéine. So? Chir se luchar an teach. Sfiú 50 míle puntaid. Sinna dúirt se leicha. Ach tá mis sé gur a dhéal libse an phráis níos slú. Agus
Ceap má gomach sé níos réúnta dá dúr an réibeir sa cecha méile? Brianna Jack, tá samgail tú gar bheith féráilte linn. Ach níl mis sé sástan sóirtin airige a thuirt heach mo bhaintir hain. Fiú meach sé am. Rita. Se. Bhfuil tú gar muid a chuir isteach a deach na mocht? No, níl me sásta pein rua hortit ma heach hain. Oh, Rita. Okay, Rita, if that's why you want to play it, fine. To offer el am ar echoid.